Ngiyalibikelela lana kubabukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSifuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. Ngiyazi ukuthi ngimumbi kodwa ngicela ninganginaki kancane. Ngivakashela usisi wami namhlanje uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngana nokuthi usahila na. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sisi. Unjani? Ngiyaphila njani? Uyakotola yini? No, angikodela ukuthi nje kunomoya obandayo. Manje uphume wahlala ngathi nje. Kuyabanda. Hawu. Alright. Ngiright njani? Ngiyaphila kufani. Yebo. Bayikama nesibongo. Igama lami umpokele ngiseyisinyane. But kuyabangazi bangibiza uKara because kubanzima ukuthi balibize igama lami especially like KZN. Banzima. Hayi ngcono lelabo. So now usizojwayela. Yeah, sengijwayele lelabo yeah. Li right. Liyangifanela futhi. Ubuya kubukudlala. Okay, ngibuye Northwest. Northwest. Yes. Ula ngokufunda noma nokhona umndeni wakho la? Ngila no, khona umndeni wami la, angila ngokufunda. Okay, ula. No, akulo okay no, fine. No, kuthi ngome ngicela khona umndeni wami la. Bagila ngani ke? Oh, umfana. Yazi abafana? Umfana. Wayenza lufana. Yabona nje into yabona nje namanje angikabikho right because yabo into wayenza kumina ukuthi okay. Kahle mina noguys sihlangana ku Facebook yabo. Okay. Hayi man, ngekhetha ama feelings yabo. Kabamnandi saba lapha. Yabo leyo. Okay. So sithandana, asikabonana ngithi sisakhuluma ku Facebook. Asikabonana so saba lapha sathandana kwabamnandi. Kafika isikhathi sokuthini? Sihlangana uguy, mina ngimazi umuntu osingila ngithi. Akanabantwana ngokusho kwakhe. Akanabantwana osingile. Hayi vele mina naye siyafana mos. Okay. Now single. Yeah, nami ngisingle so asinabantwana sonke manje hayibo. Why ngingamthatha uguy o right kanje? Okay. Yes. So guy ke kwafika isikhathi sokuthi sihlangane ke uguy wale Mpumalanga. WaseMpumalanga? Yes. Okay. Wena ngaleso sikhathi uhlangana naye ukuphi wena? Mina ngisegoli ngaleso sikhathi yabona ukuthi intombazane iyawathanda ama risk. Hayi cha nginesibindi she. Izanazo. So ayike uguy ke sihlangane ke angibhukhela ibhasi hayibo mina ngisabi ngisho ukunqunywa shame nginesibindi angibhukhela ibhasi ngihamba khona yini ha Mpumalanga phakathi inside ahamba ngaya khona fika laphana ngambona uguy no man vele nguye lo uguy izanazo fika laphana sahlala ke safika ke ebhukhile ke ihotela safika saya khona sahlala kwabamnandi okay fine so fika isikhathi ke manje ukuthi sihambe ke siye kwakhe because kade ngilombuza ibiviki liyaphela ehotel but imali izoziphela imali kuphelela la ehotel kwenzakalani hayi akunankinga ke sihambe sekwakhe sibona indaba uthi imali izoziphela angithi ngiyamcabangela ukuthi ehotel phela usuku nosuku uyakhokha kuyabiza no uyena mina ngithi ngiyamcabanga ukuthi kuyabiza phela ehotel usuku nosuku uyakhokha so athi okay akunankinga ke sihambe ke selahlala khona uguy siwe ku right hayi man hayi phela la indlu yakhe ihotel straight phela leli hayi fike ku right kumnandi ngimbuze again usho ukuthi awunayo umfazi lo athe anginayo umfazi lo guy lo useminyakeni yakho noma uguy okhulile hayi usokukhula kancane okay usokukhula ngimbuza ukuthi kulabantu abangangawo most abantu engibaziyo abantu abashadile makuthi awushadile phela ukuthi abantwana unabo or umfazi unaye or nidivorce kwenzala mfezi ngicela ukukhuluma into serious ezozwakala okay aphike futhi hayi futhi serious mina bengina girlfriend sahlukana warawara abantwana hayi nganabo abantwana akanabo abantwana yeah yilokho akusho ngithi kimi singamlinganisela eminyakeni emingakanani una kulapha ko 30 37 38 aw okay akanabo abantu shuthi usiphethe kahle yeah okay so hayi ke izanazo so guys hlala bemnandi ntambama zonke nokho ubani hayibo Kholomusi sengifikile hawu bani ufikile manje hayi yenye igirlfriend hayi hlala ngithule ngasho lutho ngihlala ngibuke nje it's okay hlala ngasho lutho thule ngimbuke emehlweni ngizoke ngiboneke la yena ithini body language ngaleso sikhathi hayi yazi ngivela ngaba fringe yathi ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani la yena uguy uyambona nje unokuthukanyana kodwa aphinda azibambe avula umnyango hayi hagi shama hug ama hug okay
khonje mina hayi ke le ngane dadewethu lokuthi akumelt yazi kuba ngibona ukuthi manje ngi-ice kodwa the moment the same time ngifuna ukumelt habuza hayibo ngambuka emehlweni nga yabona nje ukushintsha yabo facial expression be like and then Ufika kuphi wena usesofeni noma usembedeni mina phela of iphone hi ithi mangimbuka emehlweni avele yabo avela nikini kind like ngithule nami ngizothobela umthetho kuphi kozofika nini le usisi lofika ulinganisele eminyaka emingana usisi omdala yabo uthi uyabolo bacishe balingana bacishe balingana sisafika usisi okay hayi bakade ngikufonela indaba ubungangipick up hayi athi uguy havethu angizwa ngifone kumane kwafika naye ingane yaka auntie la mana fika naka auntie lana then mina ngikwazanga ukuthi nginaka ama phone calls bengisa surprise ukuthi why ifike ngashongo okay hayi ngisalele le nto leyo athi okay fine ngizomhambisa because ka auntie akho kude seduze kodwa nkosi yami kwazi kwabuhlungu fake emotweni hambe ngemoto samshaya imoto uzulu wena usuthula lapha awusho ukuthi hayibo afike laphana ayongicelela kamngani wakhe cela ukuthi alale lana ngizolungiselela yonke into kusasa ekseni ma azi ngimtshela ukuthi azi ngamane ubook ibus manje nokuthi vele ngiphindele emuva ngibuyele emuva ethe izolungiselela yonke into kusasa ekseni sizoxoxa kahle yonke into lapho ngikwatile ngiyanyanya hayi hlale ke hayi ngiphuza icoffee sixoxa ngibana kube right hayi nako sekufika isikhathi sokuthi ngiyolala ke manje ngibuza ngizolala kuphi umngane wakhe yena kanantombi yena hayi angaze ngibuzele ukuthi bengiyanyile yabo so combi room nayi room okay fine hlale ke lapha eroomini ngilala selapha sengizumeka keso no man khona lesande sengithintayo thinta manje angithulele sengubeni so nalesande sesingithintayo emzimbeni volume go singabuka athi hawa washesha ngokulala bo bengizokwenzani bengizohlala ngithi ngenzani hayibo like no first kunento kufuna sikhulume yabona umngane wami in akekho right for wena wara kwasha kwacima kwa ukuthi lo shiye kuyena yes how ngizama ukufonela lo muntu ngimtshela ukuthi hayibo lo muntu wakho lo ungishiye kuyena la uyangihlupha aka ngimtholi wena ifoni yakhe ivalue ngithi ngicongithathe ngibeka la kamngane akathi ngekwazi ukusalapho wena vedana ubone ukuthi wenze njani mungazuvumelane nento engiyishoyo mina so that time ngavele ngathuka ngangazi nokuthi ngithini ngathi fethu ngicela at least uzama ukuthi uyongibeka lokhu njena la station samabhasi then from there ngizobona ukuthi ngenze njani athi ayikho angeke ngiyenze lento ngivuke ebusuku ngisebusuku manje ngithi kanjani ngithi naye imoto akwazi ukuthi uzongihlupha kodwa akwazi ukuthi uhambe uyongibeka la ngifuna ukuya khona hayi fine athule ithe lapho mase I think it was bekusukeshaya boma 2 athi fethu vuka uyeza ufazi wami hayibo I was like hayi angisazi ngabo 2 cabe just imagine go 2 akuna transport akuna lutho that time go quiet I was like hayibo uthini fethu mosho kanje sifethu vuka uyeza uzofika la so ngicela ubone ukuthi wenza njani ngithi ngicela ungise kamngani wakho athi ngeke ngiyenze lento akasho ukuthi ngikuse khona ngithi so ngavuka okay ngagqoka amapijama khomla amapijama ngigqoke ingubo zami because angithi ngipheke impahla ukuthi okay ngiyospenda 2 weeks 2 to 3 weeks then because uzobuya mosufuna ngithi so ngipheke impahla zami ngigumula amapijama ngigqoke impahla zami then after that ngithi okay so from now ngenze njani ayibona ngithi gate ngizovulela yona lapha awazi umuntu lana angazi umuntu I was like yabo that time bese ngitshela ukuthi uyazi uNkulunkulu fine makuthi okay the time ngiza ngala ngikaze ngi-inform ukuthi hayi ngendaweni ethi but manje ngiyakwazi ukuthi noma yini enzakalayo hayi sengibeke ithemba lami kwena okay fine hambe ke ayivula igate uguy ngiphuma athi ngoba wena ufuna ukwenza into engisho afuna ungilalela mina ngeke ngihlale nomuntu la endlini just for free for nothing I was like when at the time ufanele ukuthenga ukuhlala kwakho yes kuyakwakhe kumele ukuthi ngithenga ukuhlala kwami endlini yakhe so I was like okay mawusho kanjalo kunenkinga zophuma ngaphuma lapha kule ndawo leyana ama suburb so kumele ngiwalk
ngiwalk angazi noma ngishone phezulu noma ngishone Manje ezansi. ngiyaxolisa guys ngizwe insimbi ka-ice cream lana. Uxolo tu. So-ke angazi ukuthi nginyuke noma ngehle, sorry, noma ngishone ka-right noma ka-left, ngathi nangiwalk noma kanjani. Lapho kuyabanda. Uwalk uyaphi? And Angizazi. uzobuza bani ukuthi Angizazi ukuthi Yo. ngiyaphi. Ngawalka until ngize ngifike ngime like khona indlela ecrossayo kanje. Ngafika ngahlala phezu kwe-luggage. Asengihleli-ke manje. Yazi uba desperate ebusuku ngazi ukuthi uzothini, Yibo. uzofonela bani. Even okay, umuntu owayesazi ukuthi ngiyaphi usisi wami. So mase ngifonela uma, ngiyasawa nokufonela uma ngimtshela ukuthi ma Mawufona still uzothini? ngizothini ngisenkingeni kanje ukuthi ubuye kwenzani, like ziningi izinto ezenzakalayo manje uyabuka on TV kunabantu abalahlekile, amantombazana ayanqunywa, ziningi izinto ezenzakalayo. Kuyilapho- So wena isibindi esingaka usithathaphi Kuyilapho sokwenza futhi yonke le nto ngeke oyenzayo? angakubuza ukuthi ubuye kwenzani because umzali uhleze ezoba nalowo mbuzo lo uthola ukuthi ungibuzelani because manje kuphume nesolution ngikufuna kwabe nakho ngifuna Ngifuna ukuthi umu-explainela yonke into wena isikhathi awunaso. Lapho isikhathi awunaso uku-explain yonke ngisize leyo ngizofika nto. kuwena ngikuchazela. Bekuthi angikhali lezo. And no, it's not like bekuthi angikhali vele ngakhala. That's as yes uNkulunkulu hayi yabo manje ngiyangila straight. Kodwa ngiphinde ngibuze ungena because akazi athi thatha ikhwama uhamba uzule. Siyabo manje ngiyangila manje. Hayi uyangila straight. But ke ngahlala lapha ngitime kuyoshaya uma-3. So aseqhamuka imoto ke lapha. Yabo? Uqhuma imoto? Yes, uqhamuka imoto. I think lo muntu ebesuka somewhere endlini. Hayi fine ke. Afike umuntu it was umsisi nje usamncane Usisi. behamba nengane. Yes. Bafika drop abisa imoto and futhi bekuyindiya so bese imoto ambuzo ngiyaphi. Ngingamphenduli benze nokuphendula nje vele ngithuki yadlula hambe ukujabula ukuthi akakhulu. Frustrated too much ukuthi angikwazi ngisho ukukhuluma mazi ukuthi akukhuluma uthi uyangingiza akwazi ngisho ukukhuluma kahle ukuthi unyanyini. So ngahlala ke sekusuka lapha ngimfona usisi wami ngimtshela ukuthi hayibo kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu. So isikhathini manje ngalesi. Kushaya 3 manje. Okay. Ngihle lapha. Kube kungcono kulanda because yabo masaba awekho amaphari kulanda. Into inkinga ukuthi ngiyakugodola. Ngitshela ukuthi hayibo ngihlala endaweni kanje nakanje nakanje. Usisi wami athi okay manje uzobuyela kwena. Usisi wami la. Akabuyi. Ubuyele kumina. Ngithi ngiyamfonela kwayena nje angisamtholi efonini. Hayi ngiphinde ngithatha isikhwama sami ngihamba. So mangihamba ngize ngifike la I think la ndawo lena angazi noma indawo yekuma kuyona imoto i-rank or what. Ngifike lapha khona obhuti bayaphuza lapha. Okay. So mangifike lapha ngifike ngime lapha. Ayi bangibiza hawo wegirl kwenzalana nozala. Ayithi ngakakhulumi vele ngikhali wathi hayi usenkingeni ke lo. So omunye avuli lokhu njani angivule emotweni hlala ethi yabo bakuthi kwenzakalana ngisenandaba ukuthi kwenzakalani ke manje hlala ayavule ihitha ngibe warm ngibe right. So kusuka lapho afone ke uguy lo ngishenga stranded afone athi afethu ukiphi ngimchazela ukuthi angizazi nokuthi ngikephi because umngane wakho ngisho hayibo kanjani ngithi musuyimangaza kushuthi into benihlelele ukuthi hayi lo umtshele kanje nakanje uzokwenza lokho okusho cause vele akazi umuntu la hayi athi ngimtshela ukuthi hayibo wena ungavela ushiye endlini yomuntu maqeda lapho awusabuyeli kumina awusangicheck nokuthi ngirethe sathini uvala ifone yakho ya lo muntu lo ngixoshile endlini yakhe and then manje ngistranda ngazi ngisho la ngikhona abantu enginabangibhazi. Okay fine athi kumina ngizozama ukufika lapho khona ngithi okay akunankinga mawuthi uzofika la ngikhona. Sekusikhathini ke manje? Sekuzosa kanje. Oh okay. Fine ke sema sekuzosa ke manje ke hayi labo bathi bayahamba mfethu siyahamba uzokwenza njani ngibacela ukuthi ngicela bangishiye park station somunyawo mfethu sokuthatha sokubeka endlini ukuthi ukurefresh ngithi angifuni kwa refresh Ugoduka. ngifuna ukugoduka uyazi ngiyagoduka kumele ngiye elokhu njeni station la gitshelwa khona amabhasi ukuthi ngibuyele back to Joburg imagine intombazana uno-100 cause imali yakhe isebenzile phela ukuthi ayivele lo muntu uzongibukela mangibuya enze everything ezishilo kumina. Hayibo fike after omnyuka hayi mfethu awubona manje akake kenzi lutho
and awuzazi nokuthi kuphi lo muntu omfunayo awumazi manje uzothi umthola kanje ngithi ngiyacela manje ningibuye e-station hayi ngabe bangabi nankinga bafike bangibhekeke lapha e-station then mabengibeka laphana ngifike ngihlale until kuzokushaya 6 o'clock then from 6 o'clock ngizama ukufonela uma hayi lapho kuma ngiqamba amanka so attend ama-audition eMpumalanga ngikwenza ama-audition ye-audition eMpumalanga wow ngasho ma bengithi ngizokusurprise phela angazi ngizothini kumama bengithi ukushaya nge-surprise ukuthi okay ngiyo-audition eMpumalanga so inkinga bengafuni ukukhuluma into eyosho bengifuna ukuthi mase ngivela-ke kuleya soap le ngizobe ngifika kuyona ngiyazi ukuthi yabo sengihlanganisa into fast manje ukuthi uma yenze into ayenzani manje kwenzekeleni ngithi manje endaphe sengidla imali le-transport just because bengilambile bangenakudla hayi mama ayifake imali-ke ngigibele ngikwazi ukubukha ngibuyele ekhaya but at least ngabuya ekhaya ngi-safe ngi-right but from that day I was like angikaze ngiphinde ngithembe umuntu wesilisa nje ngisho ukukhuluma ngibuya nje ngiphathi-ke ma ngibona imoto ijubane engilishayayo uyabaleka ngifuna ukuyibona shuthi nje naku-inbox nje awusaphinde yebo ku-inbox ukhuluma nomuntu ongimaziyo aba uma ungakwazi uyi-strange mana kanjalo hayi khulumisana nabuye naphinde nakhulumisana no wathi sobuyela kumina sokukhuluma sezama uxolisa ngamtshela ukuthi ngicela ungabi sakhuluma ungabi sakhubeka ayigcine la ngamblocker same day awukazi uzokhuluma nakuze kube namhlanje until today but leyo nto leyo ayikwenzanga mhlawumbe wabanyanya abantu besilisa hayi angibanyanyanga nginyanye yena hayibo guys unyenye yena nginyanye yena ngikhabe ngizonyenye woke umuntu nginyanye yena till today so ungabakhulisa ubathini abantu abasabheka uthando enkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi ungcono umuntu umazi kangcono like ungasheshi yabo ugxumela izinto uthi naza namhlanje saso subuye awazi nokuthi lo muntu uphila impilweni owenzakalani awazi lutho yabo so I think kumele uthathe isikhathi umuntu umfundi especially uma uzohlala ku-Facebook ke nihlangane at least yabo until kodwa kho easy ukuthi umuntu makafune nokutshela iqiniso-ke kuba nzima futhi because umtshela njengoba eshilo ukuthi kumina akanafazi kanti lo muntu nomfazi ushadile so uzokwazi kanjani makusho yena kuphuma kuyena emlomeni wakhe but I think ukuthi umuntu umazi kangcono kungcono than ukuthi uvele wenze izinto just because umuntu esho and stuff yabo usuhilile kodwa hayi ngiyashesha ukuhila mina yazi sungcono yazi alright siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu hayi nami ngibongile kakhulu mbukele lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyanithanda kakhulu bye Is der Black Life TV